bacati u miru za sebe. Još koji metar dalje ne bi škodio da Kubanku potpuno eliminiramo iz borbe za zlato. Jasno je sada da je situacija odlična za Sandru. Sada Sandra ima sigurno prvo mjesto, ne mora strepiti, može mirno, rasterećeno bacati i idemo Sandra po još jedan daleki hitac, možda i do 70 metara. Sandra Perković drugi puta u Moskvi. Djevojka besprijekorne tehnike, da vidimo kuda sada leti disk, dalje od ove zlatne linije, to je tu negdje, to je još dalje, evo Edisa Elkasovića, njezinog trenera i životnog suputnika, može biti sretan s onim da vidimo samo je li hitac ispravo, ne diže ga malo Sandra, kao da mu govori idi što dalje. Znate da je bilo slučajeva u atletici da su znali ljudi pričati sa svojim spravama. Jelena Isimbajeva stalno pričala sa svom motkom i Sandra malo gestikulira, malo pomaže tome disku da ode dalje, a otišao je 67 metara, 99 centimetara, totalna dominacija Sandre Perković i sada već nakon dvije serije možemo biti više nego zadovoljni onime što smo vidjeli. Sandra nam ide prema prvom mjestu i prema zlatnoj medalji. Rekao je i njezin bivši trener Ivan Ivančić da Sandra može lijevom rukom tu pobijediti, a Ivančić sigurno zna kad su u pitanju tehničke discipline. Jučer je spomenula da ima nekih malih problema na zadnjem treningu. Vidim da stalno nešto radi sa svojim vratom, da ga pokušava rastegnuti, protegnuti. Još u avionu zajedno smo putovali, je tražila od fizioterapeuta laganu masažu. Očito ga malo osjeća, očito ju tu nešto muči, ali šta bi tek onda bilo da nema nikakvih poteškoća, jer ovih zadnjih 67-99 su zaista sjajni poboljšanje i još jedna poruka ovoj konkurenciji da danas nema tu šta tražiti. Da,